Sino po di maempar ko sinabi? Gabi masalah oras, buah-buah si gabi-gabi si oras-oras lo hape. Barhite ng mamoloy anak tanah sa rumah to di batato pagpabana. Barhite yatong dosuruhan ni anak dohok guru doa kakiluar katini karona. Mabaik sangat sejauh jagar satu bugun yang laman. Saya dapat manihita sa muna nilok na dua-dua. Asa marmuti ingir-ingir mati ko rata-rata. Disuni hatan ni tangiang dohon atar pasita. Saya basau toma. Asa balita pagagawa na takas pinangutahuan. Ari ni pinopar na lugabi. Moloro ngangek marsisukunan. Jala marsipaululu. Asa ibu akaw na matoras o maing tarok ni sosobo di balian. Harap na ulo pasangat na toras. Dabotan parsaulian. Sa solo sa tinuguhumotean. Mamaso ng mata na martua di bataliling mahita mangulu. Sa mahupang gabian. Sa hato parhorasan. Ato mamang rasali suhu. Asa upasa hatami jotan yang tamar hiti uning-uningan. Napilog ka ni di batang mula jadi na ulo na napilog na nihuton ni akaw punta na julo. Asa upasa hatami jotan yang talo pangiluata. Ay biha diki mo lumi na dua-duaon. Nasala man na dupon tungan na do man na dupon na mata na martua di bata. Suwag-suwag mo na ima do kita pinopar na. Tatarbay kita so sala tuna dua-dua tahun di pangaulahon di pangalaho. Atau nang majujur na mata na martua di bata. Dihita asa dihorasi kita didingini. Marta kita ngima kita sa tokin. Asa upasa hatami tanyang tadwalugan niya mata na martua di bata. Marlopitana kita, marlopitana. Kok namang barang suhu kok mana uli kok menarik kata ya sahabat